Angisoze ngithi ukhona because ngoba kangiwazi. Ngabe ngiyawazi, ngabe ngiyatsho ukuthi ukhona. Ufuna ukuthi ugule. Loba ngingawugulanga, kodwa anti mina ngiyazivikela khona ukuthi just ngoba kuthiwa sivikele. Kodwa as long mina ngingakaze ngibe wazi, angisoze ngibhilive. Kungani lokishi lakho kuthiwa kugcwele kakhulu la? Angazi ngoba maybe abemkhathini yibo abangabakwazi ukuthi bona bawazi njani ngezinye indlela. So wenzani ukuzivikela ngaphandle kokufaka imask le? Mina ngiyasanitizer. Uyageza lezandla. Ngiyageza lezandla. Abantwana bangaphi? Abantu abami baseTsholotsho Skente. Okay. Ubaba ukhona lapha la? Angilababa. Laba. Ngithi umkakho ngithi ubaba okuzalayo. Angilamkani. Kulomkakho awuzizwa ma. No, siyabonga unohlala khona beduze. Yebo. Okay. Bengifuna ukuzwisisa ukuthi njani babona abantu kodwa-ke kuyabikwa ngabezempilakahle ukuthi ilokishi lonile le-Kootoprak kogcile khona abantu abalele i-coronavirus. Ungazivikela abanye bengavikeli. Anti uzangena emashophu lawa angena khona abanye. Yebo ngizangena kodwa anti mina ngizabe ngizivikelile ukuthi mina ungangingeni.